Dobro što na klip na Akimsijete kanalu. Ljudi, danas htio sam da vam kažem, evo novog klipa na kanalu i ljudi, konačno neki klip. Nadam se da će vam se svidjeti ova stvar koju možda niste znali, a možda jeste. U Minecraft Pocket Editionu bilo koje stvari možete, ne znam da možete blokove, ali živa bit će ove spamnove, creeperi i tako to. I oružje možete lagano. Šta još? I da vam kažem da moj tablet u zadnjih 3 dana puni sve do 100% i ne smanjuje se dok se puni, tako da mi ćemo uspjeti nešto da snimamo, a da se pokvari ja bi ga popravio i opet bi nastavio sa snimanjem, jer mi toliko volim YouTube i toliko volim da vas zabavljam, jer mi je dosadno kući da sedim sam kada nemam društvo i tako to. Pa hajde ja da ne udogovlačim, nego da krenemo na tu stvar već jednom. Samo da smanjim zvuk, ljudi, da se ne bi čula tastatura, kao što znate. Evo, samo da vam kažem. Kao što znate, mač možete ime da promenite u Anvil. Evo. Umjesto Diamond Sword, nek se zove, na primjer, Ultra mač. Ultra mač. XP kost 1. To tako. Eto. Znači, WTF. Prosto. A ovo. Stavite ga tu umjesto Spawn Wolf. Nazovete kako želite da vam se zove Vuk. Ali ja imam psa, tako da Vuk i pas ovdje u Minecraftu je meni isto. Pošto nemam psi, onda su Vukovi kao psi. Moj pas se zove Max. Tako ćemo i njemu. I what the fuck. Čega stavimo tu? Max. E sad, uzet ćemo to. Tako. Preko MCP mastera u iteme ćemo ukucati, na primjer, what the fuck, na primjer, bone. To moram naći, bone. Malo tiše snimam! Snimam! I ljudi, izvinite što se čuje moja majka, mnogo dosadna. Izvinite ljudi, stvarno me nervira. Evo jedne koske. I ljudi, pošto ste ovo, bum. What the fuck? Šta je ovo? A što ne može ovako strukom, nego jedino sa koskom? Možete tako da kosku ćemo ovdje prebaciti. Stand, dođi ovamo. Dođi ovamo sa mnom da odjaviš epizodu, bre. Dođi ovamo. Vidi ga. Sit. E tako. Šta sam ljudi teo da vam kažem? Eto taj trik, nadam se da vam se sviđa. Meni je baš super u mojem preživljavanju single player. Još malo počekam preživljavanje, pošto dosta mi da igram na servere ne mogu igrati zato što, kako da vam objasnim, ljudi, kako to da vam objasnim sada, internet koji ja imam, svoj internet, nije na randoste. Startovao sam svoj internet i nešto mi je do internet, tako da dok ne nabavim novi i ne kupim novi onaj adapter i tako to, neće biti na servere, ali će biti, nadam se da će biti još neka stvar koju ja da se setim, koju sve znam. Ovo je snimao Jack Frost Miner, ali samo da vam kažem da sam ja za ovo znao, pa sam htio da snimim, pošto vidim da je pao sub, nije više 82 nego 81, nemojte molim vas subscribe-ovati, napisao sam i u komentarima. Nemate zašto, evo vraćam se snimanju i želim, cilj mi je do 100 subscribera. I hajde ja da ne smaram, nego lepo da odjavim epizodu. Kratka epizoda, znači tako dosta stvari možete tako da imenujete. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se vam svidjela. A mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Tako da, želim na ovaj klip dosta pregleda.
najmanje 3 lajka. Ne, najmanje 5 lajka. Nadam se da vam se sviđi ove stvari što sam ja uradio za danas. Tako ljudi, nadam se da ću da setim ili da provalim još nešto u MCP-u pa da snimim. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da svidla, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Tako da, poz ljudi, vidjet ćemo se. Blazeman.